June ni som ni pariat zirtom ni news analysis clear tu te chibai Manipur mun sang state le central force tang kop chuan combing operation an nei chho meka silai le amu tamtak an manto nimin po khan Chorchanpur district chingphei le heichang lok che vela district police Sikh regiment le BSF 10 operation an naya mortar pathum an man Imphal East lama po police le 37 BSF 10 SARS operation an naya in som nga chuang en fia ni in man ero an nei lo Thobal district Lilong police station huam chung Lilong nungei khwa po operation nei ani a man ero an nei lo Imphal West Singjamai police station lama police le 171 ACRP 10 operation an kalpuya silai pani hand grenade pakhat an manbok Bisnupur district Legobi Kumbi police station huam chung ami chu Jingdar Sari le achan ve khan an dapa insom ruk pathum an enfia a mi jan hi som nga te ni na en dik ni in man an nei lo Kangpokpi police le CRPF te point I2 Haibung New Kaithelmandi police station huam chunga khothen khat an dapa man an nei lo Kakching police le 131 BSF C company 10 Wangu police station huaya Pangal tabi mamang leikai an dapa in som riat en fia in mi jan hi som nga an endika man an nei lo heti lai hian voin June ni som ni pariat chun khan Kakching DC Rohit Anand IS chuan CRPC section 144 apuanga thuchwai na tarlan danin superintendent of police atanga thu adon danin Waikhong sub division huam chung serole suknu khwa buaina chuak thu theireng ani a buaina na sajok athen lo nan le mipui himnan chundar som pahi atanga cholkar thum chung section 144 apuanga ni Voin Khan kokomi mhalak na hnuaya safe Manipur walk chu meitei CSO 10 mun sanga an naya kabui te point meitei te kongzo hi an thlopani Imphal khopuya kongzo hian thau ground Imphal West atangan kilometer lilai Kuman Lampak stadium thleng a huama zirlai nu ho thalai le volunteer te an tel thale kongzo ina tumber chu Manipur state tender lo Narco terrorist kuki te chua suspension of operation SO agreement ti top NRC kalpui ti te ani Modi le Amit Shah hnuaya hian kongzo ti te hi chu aneng to lo hlea meitei te kongzo hi atok viawani kaini lam chuan war ve vak to lo zo kila min ngai sak pha hia langem o ti turani Biren singan Amit Shah amu thailo lain state president eroin amu bi Tukina mai tei chanchinbu e paule Imphal Free Press news report le editoriala alandanin June ni som ni paruk nimin pia tlaidar nga le achan ve khan Manipur state BJP president A Sharda Devi chuan New Delhi hmuna Union Home Minister Amit Shah amu a Manipur chungchang an soidu nani hemi chungchang hi A Sharda Devi chuan Twitter a post asyama amaro chu mai tei ho chuan A Sharda Devi Amit Shah amu hi anlom hau lo mai Achan chu Chief Minister Biren Singh hian Amit Shah mu atuma appointment amu thailo niom takin Imphal chanchinbu ten an ziaka June ni som ni pathuma Biren Singh le Himanta in mu tum khan Biren Singh khan Guwahati atanga New Delhi chukthak zel atuma amaro chu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma point Birenan Amit Shah amu thainan appointment alak sak thailo ni in an soya June ni som ni pathuma news report ta khan Biren Singhan Delhi flight ticket a cancel thu aum heng he Central BJP point Biren Singh Sarkar hi anding to lo ni na ngai thei Mipui Thlan State Khat Chief Minister Mewin Union Home Minister amu thei lo laya BJP State President in alo kom thei bik hi Imphal Free Press editor chuan natakin editorial aziaka Amit Shah hian Central Sarkarin Manipur mipui te du dan angai poimo don ti A Sharda Devi hi alo hrille nge yang athaveke MLA Rualten Home Minister an biak thailo laya ami mala azuk mubik hi ahwai sen shrim minute engzat nge anin kom tu main kan thelo na in athusoi alo ngai thak sak ringot po hi alom om shrim ti in azia Manipur mi pui du dan kan soi dun tia A Sharda Devi in asoi hi meitei ho chuan an ring hlel viawa Manipur mi puiten thil chi rang du dan kan naya englam hoi nge
Central Sarkara BJP malak nange ansoi ti in anzot. Indian Constitution Article 356 hi President's Rule via state da thaina ani a. Article 355 ero President's Rule puan ani ma emo puan kher ngai lova Central Sarkarin pon lam le chunga state boina achin felna tur provision ani. Amit Shah-an Manipur state a hian undeclared 355 puan zarlo Article 355 amang to niangai na aliana achan chu Security Advisor ada ringot po hian ati chiangani. Article 355 man anita antilo na in an cheji atangin meitei te point an ding hel temya lo mai. Engwangin nge Central Sarkar hian Article 355 emo 356 po ni se apuan mailo ti zona aun thaya. BJP State Sarkar anitlata anma ni mong hlimin an kinoka antangani don sia. Chuwangin State Sarkar thiat si lova chinfeldan anzong tarenga amaro chu minister le MLA ten department le police tamtak an lathunun tlat sia dan ang takin Central Force ten thunai na an mang thailova voin thlengin boina are hlei thailowani. BJP Central Sarkar hian election politics clear tel kherlo sela chuan boina hi athunun ngal thayang mi puiril ru adam vek lawanga amaro chu tharum thona le gun culture hi chu cholkar khat chungin hetizat Central Force sipai singa don te hian an thunun ne khopang danang takin State Sarkar thunai na paithak ani dowa hei hian DGP Security Advisor le Army Commanding Officer tekut aphuar tlat si ani. Tunlai hian Biren Singh chuan meitei mimal le pol then khatatangin vauna le soiselna nasatak atok nin an soya. Heigang Assembly Constituency mi puite point ami mal nun thlengin an soisel ani ome. Heigang bial tu MLA Biren Singh thawang hau turin Heigang Joint Committee an ron ding chuaka meitei ku ki boina kalme ka Chief Minister Biren Singh anun hluile ami mal nun soichuak to lo turin ngenna an siama. Chief Minister Biren Singh in soisel hian heigang bial mi puite kan lom lowani anti. Meitei News Channel 10 khata interview an nei na Paul 10 khat try to ten Biren Singh mimal nun anun hluite an soichuak thina. Hei hi heigang Joint Committee co-convenor N Borun meitei chuan demin politics thila in baina te chu kan pom thaya. BJP le Congress ani emo politics thila in soisel na chu apoilo. Amaro chu politics de na inzom na nailo mimal nun hun liam to thilte Chief Minister Bainana soichua fo hi tha kan tilawa kan beile zel don ati. Meitei te hi kan ngai sang viau lo na in zoram mi puiten hetatang hian zirtur kan nei. Kan politician tilaka politics thil policy le manifesto ne na inzom na nailo thil kan soi hnem lutuka mitin hian sul nuthalo kan lo nei deu vek sia mithalova kanin chwa vekanga ram khwai tu turpo kan huzo to lowang ti alo omani politician te hi thutiam an nei na chia khan te thinila ramdan puikal lova thunei na an man chung chu han social viau tu ra omlo mitam zo kan social te phei chu an tling palang ti kan hlau wangin an son thak na thlengin kan soi chwa saka chia thutiam an cham na chau hi politics fila kan beina turani zoram politics hi India rama anhiam filor hle policy le legislation lama debate ain personal matter mimal nuna kan boy rei ta hle a Biren Singh ma ahming chiat an phallo chuan kan politician te hi mimal nun in soi chiat na laka ihum tlatang u biak in ti chiat te din tharle turin India president hena AMCO ngenna All Manipur Christian Organization AMCO chuan India President Drupadi Murmu hena ziakin ngenna an siama minority Christian te ven himna peturin le meitei kuki boina wanga biak in ti chiat te din tharle turin India President hena anzual kawani AMCO hi Manipur State Christian Paul inzom khom lian ber ani a kohran denomination le namtin atangin palai an omveni inan soi AMCO chuan Manipur Governor Anusuya Uiken hena mei ni som pariat sang ni som ni pathum dai to khan ngenna an lo siam to ma se boina po alare lo laya biak in sakthat lam chu nai lo takani AMCO chuan India President hena an memorandum chuan
President Murmu hnuaia Central le State Sarkarin Manipur boina chingfel tura an hmalak na lom thu an thrila heti lai hian voin thlenga boina alare thailo chu an ngai mo tak zet tian soi AMCO chuan Meitei Christian te bitu manni thuziakin Valley Districta Christian dodal tu polten Meitei Christian te nasatakin an bituma hei wang hian Christian biak in zathum som ruk lai ti chiat ni in heng zinga zani som li pakwa chu Meitei minority Christian te ta ani antibok AMCO memorandum chuan Meitei Christian raltlan displace te pathian an biak tur phalsak anlani lova sa khothil zaren takin engma anti thailova secular state tiako India rama fundamental rights pongswal na nasatak athleng mekani chuwangin hetiang fundamental rights paljuna thila in nam noitelaka hremnalek koni se Meitei Christian ten zalen le ti thaina tel lova ngai ngam taka sa khothil an kalpui thainan president chu ven himna peturin an ngenani AMCO chuan biak in ti chiat te sarkarin asak that le thainan president chu mala turin an ngen boka hei hian Manipur chu namtin zetin rinna rangsang lungrual takin an omhole thayang ti anem he dona sa kho biak na hun te sarkarin adin tharle chuan mi puiril ru ati dam le anga in lungrual na le in pumkhat na atung ding le donani anti AMCO chuan India dan pui hnuaia secularism sa kho zalen na hum him ani thainan minority Christian te chu president za om takin hum him na pe sela an biak inte din thar sak le ro se ti in ngenna asyamani nimin jun ni som ni pasaria parliament joint sessiona president Drupadi Murmu thu soikha kanen chuan Manipur boina chungchang chiang takin voi khat tepo asoi chuak lova chu aya prime minister Indira Gandhi in kumsang kha jakwa som ser panga emergency apon kha angai mo zoka president nivesi alal na hnuaia mi jahni som thumlai thina Manipur boina aya aliam to nu nunachan mu malpo omlo emergency period avei jok tlat hi Modi hnuaia president ni thaina quality rubber stamp satya ani zia alang All Manipur Christian Organization AMCO memorandum kan en chuan Imphal Valley ya biak in ti chiat zongjong hi zathum som ruk ni in heng zinga zanhi som li pakwa chu Meitei Christian te ta ani aumzia chu zona thlak biak in ti chiat zongjong chu za som pakhat vel ti na ani AMCO hi Christian organization ani angin dot mulum an soi lowang ti ringila Meitei Christian te hian an tuan na savel hle ti ahriata voin khangin sa khothil an la khoi ngam lo ti an memorandum atangin alang bok kaini zona thlak Christian te chu wan nei tak kan ni jok adu tan pathian biak theina hun tha kan nga tok viawani Meitei Christian te hi adu tan chuan tongtrai puan ngai ngot mai seom le chep takin hunan mangmek ni in alam